Izgubljeni grad Atlantida je mit koji se spominje već hiljadama godina unazad, a danas ćemo odgovoriti na najzanimljivija pitanja vezana za ovaj izgubljeni grad. Atlantida je mitsko ostrvo koje je prvi put spomenuo starogrčki filozof Platon u svojim dijalozima Timaj i Kritija, koji su napisani oko 360 godina pre nove ere. Prema Platonu, Atlantida je bila pomorska sjela koja je ležala sa druge strane Herkulovih stubova, koja je pokorila mnoge delove zapadne Evrope i Afrike. 9000 godina pre Solona. Jedna teorija zavere vezano za Atlantidu je da je nakon neuspešnog pokušaja da zauzme Atinu, Atlantida je usled prirodne katastrofe potonula u okean za jedan dan i noć. Uprkos njenog malog značaja u Platonovom radu, priča o Atlantidi imala je značajan uticaj na književnost. Atlantida je postala pojam koji označava sve navodno napredne preistorijski izgubljene civilizacije i nastavlja da inspiriše savremenu fikciju od stripova do filmova. U delu Kripton Platon opisuje rat između Atlanta i ostatka tadašnjeg sveta i kaže da se dogodio pre 9000 godina. Podatak se odnosi na rat, a ne na katastrofu koja je prouzrokovala potonuće ostrva, iako je taj rat prekinula prirodna katastrofa. Prema Platonu, Atlantida je bila veliko ostrvo veličine kao Libija i Azija zajedno. To je bila plodna i bogata zemlja. U sredini ostrva nalazila su se dva izvora, jedan sa hladnom i jedan sa toplom vodom, a oko njih su stanovnici izgradili bazene za kupanje, od kojih su neki bili pokriveni. Zemljom je upravljao Atlant uz pomoću 10 careva. Sastajali su se na svakih 6 godina i donosili zakone i sudili. Kako je bilo zapisano u jeku najžešćih bitaka, zatonjali su strašni zemljotresi i Atlantida je potonula u more. Neki drevni pisci smatrali su Atlantidu fiktivnim ili metaforičkim mitom, dok su drugi verovali da je ona zaista postojala. Alan Cameron tvrdi da kada je Proklus napisao "Moramo imati na umu kad uzmemo u obzir sve podvige Atinjana da to nije običan mit, a ni obična istorija." Iako neki veruju da je istorija, a drugi da je mit, da je on smatrao Krantorovo mišljenje kao ništa više nego običan lični stav. On ga je zapravo prvo citirao, a zatim njegovo viđenje odbacio kao jedan od dva neprihvatljiva ekstrema. A sada dolazimo do glavnog pitanja i najveće teorije zavere. Koji je to razlog nestanka Atlantide? Postoje mnogo legendi o Atlantiđanima i o tome kako je njihova napredna civilizacija nestala. Po jednoj legendi uništili su sami sebe pogrešnom upotrebom nekakve strašne energije, a po drugoj bogovi su ih kaznili jer su počeli da ratuju protiv svojih prijatelja i da ubijaju ljude zbog svoje pohlepe i za većim bogatstvom. U srednjem veku ljudi su bili sigurni da je Atlantida zaista postojala i čak se verovalo da je taj mistični kontinent stajao na mestu današnjeg Atlantskog okeana, a ona je odatle dobila ime Atlantida. Tada su istraživači plovili svuda po svetu u potrazi za ovom misterijom. Još jedna teorija zavere koja se pojavila 1970. godina je ta da je Bermudski trougao progutao Atlantidu. Bilo je rečeno da je Atlantida pravi kontinent i da se nalazio nedaleko od Bahama, ali da ga je progutao Bermudski trougao. Reč je o ozloglašenom području Atlantskog okeana gde brodovi navodno nestaju pod nerazjašnjenim okolnostima. Ljudi koji veruju u ovu teoriju kao osnovni dokaz ističu prisustvo neobičnih podvodnih građevina nalik ulicama i zidinama koje se nalaze nedaleko od obale Bimini. Da li je Atlantida mit ili ipak istinita priča, možda ćemo nekad saznati u daljoj budućnosti. Hvala što ste gledali. Ako vam se video dopao, ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i pretplatite se na moj kanal. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!